Hi, ik ben Pastor Steven. Ik wil je een beetje zeggen van wat je hier zijn worden op deze video. Deze vergunde zondag hebben we een bijzondere zondag in de kerk. We hadden de kinderen met ons taub. En we hadden een bijzondere zondag om de lektion op zo'n weg uitbrengen, wat de kinderen bijzonder interessant is. En zo, ik wil je bloß een beetje zeggen wat je hier zijn worden en hoe we nog een beetje anders is, als wat we gewoonlijk op zondag doen. So, wir haben Kinderkerk in unserer Kerk. Das meint so viel, dass die Kinder haben Kerk apart zu derselben Zeit, was wir als Eltern haben. Und sie lernen nur von Jesus und von der Bibel und Lektionen von der Bibel rührt auf so einen Weg, was ihnen interessiert. Und so, was wir tun einmal das Jahr ist, wir bringen ihnen in die Kerk und wir tun den ganzen Service in die Kerk, so sie gewöhnlich werden tun in der Kinderkerk. Dat we als Eltern kunnen metmerken met hen, dat we kunnen zijn wat zij gewoonlijk doen. En omdat die kinderen dat interesseert en dat ze kunnen meer leren van Jezus en zijn woord. Jezus zei in Matthäus kapitel 19, laat de kleine kinderen naar mij komen. En dit is een ding wat ons wichtig is als kerk. We willen de kinderen leren van jong aan, wer Jezus is, wat zijn woord zegt, over eend, wat hij van eend wil. En dat zij kunnen een entscheidung merken, van ganz jong aan, zum verarm leven en arm aannemen als een heiland. En zo, we willen met je meedelen wat we zondag deden. Zo, in video wat je zien, dat is een servicio on zondagsmorgens in de kerk. En we deden dat bijzonders voor kinderen. Zo, wanneer je kinderen hebben, dan hoort hij dich bij, dat ze dit kunnen zien, dat ze dit kunnen checken. En leert met een taub, had een goede tijd met de kinderen taub. God zegen je, had een goede weg. Hey, good morning, guys. Good morning, guys. How are you? Good, all right. Hey, mi Fredot, zo zei dat die alle hier zijn vandaag. En ik wil gleich te zijn, wer van jullie is for the first time in Lebenswasser Kids Church? First time ever. We got a girl over there, a boy over there. 1, 2, 3 two girls and one boy. Cameron's been here before. Okay, guys. Vandaag have en daar hangt zijn aan een boy, even Susie. Vandaag hebben we een special service, because we don't know hier ben. En ons lesson vandaag heet Elisha and the double portion. Wer weet wat een double portion meint? What's a double portion? Anybody know? Double portion means 2 mal zoveel. So, wenn die Bruder hat 2 cupcakes gehad zum Frühstück und die hast bloß einen, dann hat ein double portion gehad. Because I have 2 mal zoveel. Right? And so Elisha had a double portion. Okay? In the message, waar we hier een woord dat we, hij had een double portion of cupcakes, aber hij had 2 mal zoveel of something as somebody else. So we wollen leren wat dat we en wat hij met dat doet. Aber first, waar we de Bible verses leren. Everybody say yay. Yay! All right, Miguel and Miriam, please come up. So we were in a Bible verse leren, but we were in Spanish, okay? So what Emma Miriam sagt, you do what she says, all right? All right. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Con muchas ganas de aprender? ¿Con muchas ganas de aprender? Ahora sí les creí. Muy bien, porque el día de hoy vamos a aprender el versículo. No sé si pudieran poner el versículo, por favor. Entonces, para aprender el versículo yo necesito un voluntario. A ver, ¿quién quiere pasar aquí? ¿Quién me quiere ayudar con el versículo? Levante la mano. A ver, levante la mano. ¿Quién quiere pasar? Ah, está bien, Depuri, pásale. Él es Depuri Dugan. Para los que no lo conocen, él es Depuri Dugan. Hola, Miriam. Hola, ¿cómo estás? Pues haciendo mucho ejercicio toda la mañana. Haciendo mucho ejercicio, muy bien. Pues, ¿qué estabas haciendo? Estoy tomando... Ya sé, en la mina. Sí, regresaste sí, a la todas las mina. mañanas en la mina. Es que, Depuri, trabajas mucho en esa sí. mina. Oye, wow, sí que te ves fuerte. A ver. No, pues sí has trabajado mucho en esa mina. Pero... Yo quería decir el versículo. ¿Tú quieres decir el versículo? Sí. Pero todavía no lo hemos dicho. Déjame te lo digo. Está bien, dilo. Todas las mañanas come frutas y verduras y báñate temprano. Sí, si no vas a oler como yo. ¡Ay!
Ay, Depuri, qué desagradable No. eres. No, ¿cómo va a ser ese el versículo? ¡No! Ay, no, que... Y es más, a mí se me hace que ni haces ejercicio, mira. ¡Sí! ¿Ustedes creen que sea de verdad eso? Nah. A ver. ¡Ay, no! Me quitaste el Pero- contrapeso. Ahora está más pesado de Sí. este lado. Oye, Depuri, me estás interrumpiendo. Ya no sigas con esas cosas. Dime. Vamos a ver el versículo, acuérdate, el versículo. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿vas a decirlo tú o lo Sí, digo yo? última. No. Última. Niños, le damos oportunidad a Depuri que lo diga. Sí, sí. Ay, yo no estoy segura, pero... Ok, bueno. A ver, dinos el versículo de hoy. Usa todos los domingos tu pañuelo más chiquito. ¿Pañuelo? Y Sí. chiquito. Ah, Y luego Perdón. él dice, ay, No. Depuri, no. Mira, Sí. mejor creo que necesitas ayuda. ok. Mira, mejor vamos a hacer esto. Yo digo el versículo y tú lo repites, ¿está bien? Ok. Ok. Dice, ¿y ustedes también me van a ayudar, niños? Sí, lo dicen así junto con Depuri, ¿está bien? Y si en lo ajeno, a ver, Y sin lo ajeno no fuisteis fieles, no fuiste fieles, ¿quién os dará ¿quién nos dará lo que es vuestro? lo que es vuestro? Lucas 16:12. Lucas 16:12. A ver otra vez. Y si en lo ajeno Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, no fuiste fieles, ¿quién os dará ¿quién nos dará lo que es vuestro? lo que es vuestro? Lucas 16:12. Lucas 16:12. A ver, vamos a cerrar los ojos, cierren los ojos los niños. Y luego me van a decir, ¿qué libro de la Biblia es? ¿Lucas qué? Ah, ¡Oh! muy bien, se me hace que sí se lo ¡Bravo! aprendieron. Un aplauso. Muy bien, Ok. me parece Adiós, muy Miriam. bien. All right, everybody say bye to the deputy. Bye. Bye, deputy. Okay, guys. So, we have all Bibles, Matt. Who has their Bible? Raise up your Bibles. Let's see who has Bibles. Good job. Okay, open your Bibles to Matthew. Matthew is the first book. Matthew is the eerste book in the New Testament. Open it to Matthew 28, verse 19. Matthew 28, verse 19. You got it? Okay. This verse sagt, ich wollte it in English lesen. This verse sagt, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Matthew 28, verse 19. Okay? The Bible sagt, dort wie sollen, all of us, wie sollen nu alle nations gaan en Menschen van Jesus vertellen, right? That's what the verse says. And we wollten, doch Gott will herauf, wir sollen immer sein Wort horchen, right? We always have to do what the Bible says. Okay, but would er uns dann something sein, what wir sollen tun, that we can't even do? Hij zegt, wir sollen in the whole nation, everywhere zal we, New Africa, and Australia, and across the ocean, and hier dichtbij in the mountains, everywhere, zal we de Menschen van Jesus vertellen. Wir sollen, all of us. Aber wo will we dat doen? Because you zijn kids, so what would you mostly bring to wieder for? Say, bicycles? See, bicycles are good, but you can't blows and you darp run for a bicycle maybe. You can't go very far. And on four-wheeler, you can't ook niet zo af wie voor met een four-wheeler, right? So we can niet met een four-wheeler to the ganze Welt van Jesus vertellen, dat hoeft niet, right? So what about a car? I have a toy car here. Actually, this is a truck. What about a car? Can we the ganze nation van Jesus vertellen with a car or a truck? No. Weißt du warum? Because there's an oceans. So when the oceans zijn, dan fehlt on some boat, right? But the problem is dat met een boot met voor een dia. And we zijn Kenya, you maybe don't, you can't afford that, right? Or a plane.
So wil kan wie de ganze Welt van Jesus vertellen? Well, du zijn preachers, wat in verschiedene steden zijn, and they go out everywhere, right? Du braucht nicht hier zijn, because du zijn all preachers and missionaries, so wat wie kan doen, als van wie onze offering geven, en ons tithe, part van dort, jat immer nu missionaries. En so God heeft waargemerkt, dat wie ook kan, to de ganze Welt van Jesus vertellen, right? Because wenn je de offering hinein doen, dan do we dit nu een missionary geven, en dan dat de missionary nu de mountains voeren, en dan braucht je niet, right? Because you're kids. So that's what God, hij heeft een beetje opgemerkt dat we can. We can tell the whole world about Jesus just by giving our offering. So, we moeten do aan denken. Romans 10 verse 15 zegt, how shall they preach except they be sent? In Romans zegt Paul, but wo sollen die Menschen predigen, wenn keiner der uitchatten dat? So, we can ons put down, and we can onze tithes and offerings even, and part of that goes to the missionaries. So nu hebben we de offering down, but wanneer de offering hier een andere down, doet en je hart en in je mind beden, en God danken voor al die dingen wat hij had, en ook voor de missionaries en de preachers beden, voor het geld wat hangen, dat zij worden de andere mensen van Jezus vertellen. Because then do you krijgt zo'n important part als the missionaries, because you don't die supporting. Alright? So you can put your offering in here now. Right there. Oh, and there. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great. Alright, guys, guess what's next? Puppets! Alright, everybody cheer very loud for the puppets or else for an nicht cool. Come on, there we go. Eugene, als Mama noch beim Altenheim? Ja, dat is donderdag, is dat niet? Wat deed du NW? Wat is een Altenheim? Die weet dat wo de oudere mensen leven dan. En wel is dat wat je komt dat mam du schaffen deed? Durch onze kerk, de pastor de zag eine fijne opportuniteit, wo wir können de mensen durch ze uithelpen. So, onze ganze kerk deed du schaffen? No. Mama dat was volunteering. Zij gelooft dat we een zo fijne idee door te voor de mensen doen. Oh, ik wil ook gleich te volunteering. Ik wil doen warmsmank daar, spaghetti mank doen. Eugene, wat kost die zijn? Ik was de touchy worden, Genie. Ik zie niet dat ik mank niet spaghetti wordt, zie ik? Was wofür je kansen denken als dat doen? Vergeet bis dat ik het gezegd heb. Hey, dat wordt niet zo leuk zijn van mij te vergeten. Oh, dat is zo leuk, ik haal. Honey. Oh wacht, dat is donderdag. Het is bij hem Altenheim. Hey Eugene, Genie mee? Hey Dad! Hey, wat is de schmakste dag in de wereld? De jaar dat zeer schijn. Oh, hey Dad. Hey, en wil je het mijn zo'n handsome son van jou? Dad. Hey, wat voor unkas? Kijk, de noot van mom je looten heeft, die zegt, onkas als in de fridge ben. Daaruit in de microwave dan voor 10 minuten in de bed gesteld hebben. En dan voor 1 minuut nog ganz hoog gesteld hebben. Ik wil mesbel tussen, ik leeg niet, zeer, mom. Hey, dat gaat ik zo leuk. Kon ik er eten eruit melken? Nee. Oké. Hey, weet je wat Genie, dieses, dat daar zal abzaten. Oké, dan wil ik aanvangen dinner te melken. Ik had dus de feeling dat dit wel me doen ik zo hier in de kerk. Whatever. Hey, Dad, ik moet iets wat zijn wat Eugene zegt. Hey Genie, is dat wirklich nötig? Die weet eigenlijk die Mom hadden of van die vertaald van Emma Clown? Kijk, Dad, wat Eugene zegt is, hij wil warm maken spaghetti doen beim Altenheim. Hij wil het never stone, nee? No, hij wordt gleich. Aber ik wil later met Eugene vertellen.
Hey Eugene, Ja, Dad. Als het onkel zo mes rijdt. Maas. Dan mag niet blissen met afkuilen. Hey, wat is altijd je red van die was naar Altenham gaan en warm manke spaghetti mank down? Is dat werkelijk zo? Ja, ik zie het, maar ik word het al niet doen. Ik lees een beetje van Mom en op mijn Altenham schaffen dat. Weet je wat, die Mom heeft een commitment gemaakt voor de laat voor 6 maanden te schaffen, wat de Altenham kan meer mensen aannemen, om te helpen. Oh, en wat ze opgeven, Tim Düse einmal schaffen? Nee, dat wordt niet opgeven. Die wil bloß fertig maken met ihre tijd te schaffen. Yes! Aber wisst ihr, dat die Mom heeft al met 10 mensen gebet, dat die kunnen Jezus aannemen? Wirklich? Ja, die Mom dat eenmaal de werk, nummerig voor de laatste 5 maanden, en die heeft om 10 mensen geholpen naar de hemel te brengen. Hey, merk dat auf. Oh, hey Mom. Alf! Oh, dat is fijn. Ja, denkt ihr noch von Emily, der oude Tante? Ich vertel haar van Jezus Jeroets waarom zij sterven deed. Ja. En Emily had ik kennen weer van jou her en zag over mijn kwart. Oh, dat is fijn. Ja. Ja, en de kwart zei dat zij willen ons een reis naar Disney World vliegen, dafür ons een Downshine met erma met Tietsbahn. Wirklich? Ja. Du bist aber nicht wegen des Bußen, wisst du, Mom? So wie gaan naar Disney World voor free? Hey, ken je hij niet of dit een fan stelt al je bed voor vacation deze zomer? Oh, wir haben, aber wir dachten nicht, dass das wird passieren. Weet je wat, ken je? God eet de mensen weer om 3 dagen down. Oh, du kannst doch noch einmal sagen. Dankeschön für die Green Family. So Cindy, ihr schon seht, wir werden von der von Elisha reden, Elisa, und wo er das doppelte Port kriegt. Und doppelte Teil. Gott gibt große Dinge zu Menschen, die willig sind zum tun. Und Elisa, er lädt seinen Plan, sein einer Plan lädt er zu sehen, zum dort er den Prophet Elia tun. So, mir fehlt nu ein Helper von jünd, was soll Elisa sein? Alex. Okay, Alex kann mein Helper sein. Elisa wird ein Farmer. Du kannst hier mitstehen. Elisa wird ein Farmer und er wird ein großer Farmer. Er hat nicht Traktor, aber er hat Assen. 2 Assen, da er die Tod merken, dann da er seinen Plug durchhängen. Und er hat 12 so eine Satz aus das. So, ich werde dir das geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dort sind 12. So viel hat Elisa. Dort wir sind. Er wird der Lehrer. Man will denken, wenn er 12 Set mit Assen gehabt, was er pflegen, er kann nicht allein die alle ran. So, er wird han Arbeiter gehabt. Dat meint, hij is een leider. Hij is een boss, een Wirt. En dan weer Elia daar. Dan kwam Elia doorheen. Elia wie een profeet. En hij kwam doorheen en hij deed zijn everak over Elisa zijn shalash over. So, wer wil Elia zijn? Jordan. Okay, so dit wist dat Port wat Elia had. God had Elia gezegd, hij had hem een gest gegeven. So dat is een Port wat God had Elia gegeven. Weet je alle wat een profeet is? In het Oude Testament lezen we iedere van een profeet. God deed een profeet reden, dan ging de profeet naar de mensen, dan zegt hij de mensen wat God wil gaan, wat God zegt. Nu had God te Elia gezegd, wenn du ich nicht mehr hier bei ihr bist, dann will ich han Elisa soll hängeron sein. Dort soll dann der Prophet sein, was er dann wird sein. So nu hat Elisa den Everrock über die Schildern über, und Elisa wisst krack, was er meint. Er wisst, was er meint. Elia dreht er über, dann ging er wieder. Elisa wisst,
dort meint Elia will han, hij soll am Hänger rankommen. Weet je, een Prophet, dit wir nicht dort Elia bloß der Elisa sagt, so, nu bist du Prophet. No, Elisa kann mit Elia taub sein für eine lange Zeit, zum ersten Bett lehren. Und so, hij wisst, was das meint. So, was hij deed, hij wie voetsrijd zum gehen. Hij wie rijd zum abhieren mit dem Boss, mit dem Wirt sein, und hij wird deinen. So, hij nimmt 2 von seinen Assen, und dann schlacht die. Und dann, jeder einer, dann deed hij den Plug, dort halt nemen, met dort mögen 4, dann mögen dort Fleisch gehen, dann all die Menschen in dem Dorf, die können dort kommen eten. Und dann, okay, nu werden wir erst noch einmal die Bibel aufmerken, in Lukas 16, Vers 12. Luke 16, Vers 12. So, die Menschen essen nu das Fleisch von der Assen, und sie eten jeder ein Chocolatebar ab. Und da steht, Hai alle in die Bibel op, Luke, dat im Neuen Testament, klinkt wieder aus Matthew. If you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? So, wenn wir nicht wollen treu sein an den anderen Dein, wird ja wir uns nicht haben. So, Elisa wird treu, hij ging dan met Elia met, wenn Elia kwam in Wilhan, hij soll mitnehmen. Und Elisa sagt dort, in deiner sein, dort ist eine Ehe. Dort ist eine Ehe in deiner sein, den Mann Gottes. Dort ist eine wichtige Arbeit. So nochmal, wenn die spielen Soccer, und die wollen alle der Wirt sein, der Boss of the game. Well, how about, wenn die würden den anderen Leuten der Boss sein, und die dann bloß mitgehen? Wenn's dort fehlt dort ist was goudet. Und Elisa wisst dort. So, Elisa, hij leidt alles terug, seine Familie und alles was hij hat, leidt hij thuis. Und hij hat sich ganz entschlossen, wo immer Elia handelt, door ga ik met. So, waar we moeten zijn, dus dit wordt schaffen. So, Elia ging op reis, und Elisa leidt seine Assen und alles hier, und hij ging met. Hij sagt dat dit weer wat weggeht. Hij kan dat zijn, God weer met Elia taub. En over de Feind, die wil dat ihnen einbrengen. En Elisa wist dat. So hij past op dat hij wird bij Elia blijven. Hij ging nicht weg von Elia. Hij blijft bij den. Dat hij nicht wird ever zijn Boss wollen sein. En dan wil Elisa testen zijn. Ist der wirklich so treu? Wird das ein guter Prophet sein? Gott hat zu Elia gesagt, dass er wird am Himmel nehmen. Er braucht nicht sterben, wenn er will am Luther noch zu Wort bringen. Nu wollen sie dann wohin gehen, so von Gilgal reisten sie nach Bethel. Und dann, als sie dahin gehen, dann sagt Elia zu Elisa, du kannst bis hier bleiben, du brauchst nicht mitkommen, du kannst dich hier uitdrijven. Aber nee, sagt Elisa, ich gehe mit. Als sie gestorben werden, dann sagt Elia, Gott sagt, ich soll nur Jericho gehen. Und dann sagt er zu Elisa, aber du kannst bis hier bleiben, du kannst dich hier uitdrijven, du brauchst nicht mitkommen. Nee, sagt Elisa, ich gehe dahin, wo du hingehst. So dann gehen sie dahin. Und dann, als sie schon Jericho sind, dann sagt Elia, Gott sagt, ich soll nur den Jordan gehen, nur den Jordan River. Aber du brauchst nicht mitkommen, du kannst hier bleiben. Nee, sagt Elisa, ich gehe mit dir mit. Ich gehe dahin, wo du hingehst. Und ich will nicht die verloten. Er will Krieg mit Elia taub sein, wenn er wisst, dass Gott wir mit Elia. So er will mitgehen, wo immer der hinging. Dann, als er bei den Jordan kam, dann nahm Elia sein Everrock, lässt er den im Bett taub liegen, und dann holt er uit ab dem Wutternat, dann ging das ab. Dann können sie da am Drehen durchgehen. Dann werden sie ohne andere Seite und sie gingen wieder und sie vertalten. Und dann sagt Elia zu Elisa, was kann ich für die tun? Was kann ich dir geben? Und dann sagt Elisa, ich will haben,
dat ich werde doppelt dahan von den Jes, was du hast. Wenn Elisa kann dort sein, dat Gott wie mit Elia, und er soll ich wel doppelt dort. Dann sagt Elia, dort wird ein bisschen schwer sein, aber wenn du wirst sein, wenn ich im Himmel fahren, dann wirst du dort kriegen. So sei gingen dort taupen spazieren, und dann auf einmal, dann kam dort ein Kriegswellen mit Pier, dort wir alle und vier, und dann kam dort Zwischenend, und dann nahm dort Elia mit. Und sein Everrock fällt drauf, und Elia fuhr mit an den Wind, und Elisa stund, und er sagt dort Krieg. Er sagt dort Krieg, wo der mitfuhr. Und dann, als Elia dann weg wieder, dann nahm Elisa den Everrock, und dann lädt er den Taub, ging er trägt nur den Jordan. Und dann sagt er, wer wir sein, als Elia sein Gäst hier ist. So, er nahm den Everrock, dann dort, er war auf dem Wutter so, wie den River. Dann ging das war auf, kriegst es das ihr schon. So, der Gäst von Elia, der wir nu ab Elisa. Er hat, Elia wir nicht gestorben, so er wir im Himmel. Er kann bis zu Stop machen im Himmel. Und nu hat Elisa von Krieg von den Gästen, aber er hat mehr als dort. Okay, Elia, du kannst die Gondel sagen. Dankeschön. So, er früh nur ein Doppeltet Port, und dort was er kriegt. Er kriegt ein Doppeltet Port. Du kannst die Gondel sagen. Dankeschön. Elia hat in seinem Leben 8 Wunder getan. 8 Miracles. So, was ist das Doppelte von 8? Das 10. Elisa hat in seinem ganzen Zeit, Leben und Tod, 16 Wunder getan. So, er hat doppelt so viel, als was Elia deed. Kriegst du, was er nur gefragt hat? Gott deed das. Gott sagt, das ist wichtig, wenn wir deinen tun. Und so viel, wenn wir in Gottes Morgen Gottes oder eine Früh, wenn wir die deinen tun, dann darf Gott uns Port ansehen und dann auch noch von den Nächsten sehen. Elisa hat von sie und dann noch doppelt, er hat doppelt, was Elia hat. So, er ging gut. Und Elisa deed sehr viel für Gott. Gott redet durch und er kann große Dinge tun, wenn Gott sehnt und Gott wie mit kriegst du, er hat nur gefragt. So, das ist wichtig, wenn wir mitgehen, wenn wir dann deinen. Deinen ist ganz was wichtig. Das ist nicht bloß, no, ich will der Wirt sein. Elisa lässt alles liegen, er lässt seine Assen tüß und er deed deinen. Wenn er will den sehen von Gott. Weil wir noch beten, alle. Dankeschön, Gott, für den Sehen, was du uns gibst. Dankeschön, dass wir die können wiesen, dass wir die gut sind, wenn wir können unterdeuen. Damit können wir das wiesen. Ich freue, dass du wirst diese Kinder alle sehen von dir und enthalten, dass sie wollen wahrlich sein, zum Deinen, wo immer du enthalten raubst. Dankeschön, Gott. Amen. Kom maar hier, overkomer. Hey, Chinga, overkomers van jou, man als taub. En over this heel weit een overkomer kon ik jullie spreken reden. So ik wil explain wat hij te vertellen heeft. Hey, overkomer, wist je de Chinga die je schick vertellen wat du mij laatst vertelt? Ja, die van dort en dat andere? Oké, Chinga zet alle op en hark deze je schick. Overkomer heeft zeer fijne testimony te vertellen. So vertel me, overkomer. Hij zegt eenmaal lang terug, dan had God het op zijn hart opgedaan dat hij wil een teacher zijn in de Kinderkerk. So die jongens nu in Kinderprediger reden, dan vroeg je aan ze teacher zijn. Wat zei hij dan, overkomer? Really? Die zei hij had dan niet een stad waar hij kan teacher zijn. En hij zei hij kan op een stad houden.
Oh, und du sagst, du wirst nicht Helper sein, du wirst Teacher sein. Oh, dann möchte Prediger die Bibel open, Lukas 16, 12. Der Vers, der sagt, dass wenn du nicht treu bist und dort was andere ist, mit dir helfen, dann wird China die den nicht geben. Und das ist dann Overcomer. Er sagt halt gleich dort nichts sagen. Aber wenn die Bibel das sieht, dann sagt er wird Helper sein. Dort sagt er, wer ist Overcomer? Dann so hat er einmal halten, manchmal hat er den Offering halten, manchmal hat er den Nummer fallen. Wird das nachher Overcomer? Ein Sinn der Früchte, die ist, du wirst waschen mehr. So, dann der Overcomer war und Lukas 16, 12, eigentlich nicht waschen mehr. Er sagt, er will Teacher sein. Aber nur dann dachte er an den Vers, und von dann an hat er alles, was der Teacher am Früh. Manchmal der Washroom mehr, whatever da fehlt. So, was passiert dann, Overcomer? Du darfst aber nicht in den Toilet rein, als du das Washroom mehr, ne? Nein, never mind. Was passiert an der Hänger? Vertel das wieder. Na, einmal kommt der Chinga Prediger in den Klaus nennen, dann früchte die, als du in der Office kommen. Na, nicht von Toilette reden. Du bloß, was sagt der Prediger dann? Oh, dann sagt er, du hast von dann jedes Mal, wenn alle sind nach deiner Arbeit getan und alle Arbeiten getan, was dir fehlt, dann sagt er, du kannst vielleicht deine eine Klaus haben. Wow, praise God. Dus so du das Helper sein, eine Zeug, Fan, eine Chinga Zeug, und dann über dem kannst du die eine Klaus haben. Was sagst du dann zu der Chinga Overcomer? Er sagt, hier sollen alle treu sein und helfen, eine kleine Dinge tun, und dann kann Gott ihnen brauchen, dann kann Gott ihnen die eine Dinge geben, die eine Klaus, oder whatever ihr Traum ist, kann ihnen helfen mit dort. Dankeschön, Overcomer. Sag alle bei Overcomer, wie man wieder gehen. Come on, Overcomer. All right, that was good, right? That was a good drama. So, Rovercomer will zasvot down, right? He will a big job, but he can be the little jobs. Sometimes then follow we ons också, right? We will help, maybe we will help middag or something big, but then up the eerst going on the stuva bream or something, and it's kind of like, yeah, that's no fun. But when we true and clean it, then can we get out the down, right? Okay. Now I need 2 volunteers. I will pick Tanya and Brianna. Go over there to Susie. And even Susie waren Bible verses uthänning. Zij waren niet zijn voa. And the worship team kon opkomen. Meanwhile, parents, we even de kinga Amazon still Bible verses. Oh, that's true. So the Bible verse as hier van Fern in English and van Hing as the and Deutsch in Spanish. And will we dot down as he wing as in parent signature or in parent line. So when the kinga dit tre bring, Matt you noem du hing, dan kriegen de ein van deze tickets. Deze tickets like this. Man de eerst 2 han, dan kan de in prize han. So just dat die weten wat dat is, wenn sie mit diese papers in huis komen, sie kan de tussen or wat immer. Aber wenn sie de tre bring, met een signature hier hing, de man een parent signature zijn, dan worden sie een ticket kriegen. En dan moet ze eerst 2 han, dan kriegen sie een prize.